adik-adikku semua. Ku gata-gatanyo nak ingat ke mak mendung. Bisa jadi gata hayak ni uronyo karayo. Kalengan gata ka dimuliakan le urang lain. Ngan gata rata sago. Gata hayak ni bisa jadi uronyo karayo. Kaji tau dep kero hana payah ruh mak le. Hana payah le mak tukang semano. Hana payah le mak tukang bibu. Hana payah ruh le mak dalam udip gata hayana. Gata kalengan karame urang sayang. Tetapi betatupu gata le ane. Betatupu le gata hayana. Mandum urang bisa jadi berubah, tetapi tidak ibumu. Mandum urang yang gata turi sangat mungkin pada sebuah saat akan berubah. Tetapi hayana menyo mak gata, menyo ibunda gata, walaupun gata karaya, tetapi nama gata selalu terukir di dalam hati dalam beliau. Gata selalu diingat lemak hayana. Gata selalu dicekak-cekak lemak hayana. Walaupun kadang-kadang gata hana pernah tercekat nan mak tu meniga. Walaupun hayana kadang-kadang gata hana pernah mengingat ke mak api. Oleh raya gata hana pernah le gata tacom ya mak. Walaupun wate ubut jamun mak gata hana pre-pre ni com gata. Nu sayang-sayang gata hayana. Gata memang karaya, tetapi beraya tak gata. Seraya apapun gata hayana, mak gata tetap mak, gata hayana tetap anu. Walaupun uronyo adik-adik mertua, rakan-rakan mertua, walaupun uronyo gata kana anu, kana sokun mak, kana sokun ayah, tetapi bek tua tu hayana kasih sayang yang pernah diberikan leurung syik gata kepada gata hayana tidak pernah lekang dimakan usia. Sampai menyaurung syik gata kahanale, menyaurung syik gata mak gata ayah gata hayana kahanale. Betatupu le gata walaupun hanane pegah. Sampai ngan detik terakhir malik maut netarik nyawang mak gata, netarik nyawang ayah gata. Yang nu ingat lemak dan ayah adalah gata hayana. Tatanyang uronyo pak dirindra tu masing-masing. Pada saat urang syik tu, pada saat mak tu, pada saat ayah tu, detik-detik terakhir kena nuwa ba Allah. Di saat urang syik, di saat mak dan ayah tingat ke gata ni hoi nan gata. Ni tanyang ba adik-adik gata, ni tanyang ba abang-abang gata. Ho sinyak pulan pat gata saatnya nayana. Puna tamu urang syik hati abehmu. Hai adik-adik mertua, hai rakan-rakan leng memandum. Urang syik gata, urang syik gata hana pernah mengharap balas jasa dari gata. Tetapi betatupu hayana gata adalah anak temerka menyohana taingat urang syik tu. Gata hayana anak yang temerka menyohana tom tamu doa ke urang syik tu. Kadang ubeno karaya mesiga hana pernah tersebutkan nan urang syik tu. Hana pernah tersebutkan nan mak dan nan ayah tu di dalam doa-doa. Kadang hana pernah tersebutkan seuntai doa yang tak kasat. Benda puji lah Allah segala mara bahaya ba urang syik tu hana pernah tersebutkan dalam doa-doa. Benda pelihara urang syik getanyo dari azab neraka. Hai adik-adik long mandum, hai ado-ado long mandum, gata uronyo karaya jasa mak dan jasa ayah gata uronyo kata bet sino didaya. Maka hayana
pada malam yang bahagianya, pada malam yang mulianya, langit yang suputnya jid kesaksi, tanah yang longduknya ya Allah jid kesaksi bahawa longnya adalah anak yang cinta ke mak, anak yang cinta ke ayah. Ya Allah, di hadapan drone langit menjadi saksi, tanah yang longduknya menjadi saksi. Ya Allah, ulun Tuhan pada malamnya lun melakai bakron ya Allah, urung syik long munyo yang mantang udep nepe sehat ya Allah, nepe pulih segala penyakit, menjaga urung syik long ya Allah dari segala dosa, urung syik long buji dari dosa. Munyo urung syik long ya Allah, munyo urung syik long ya Allah ka awai necok pulang lidron, urung syik long pada malamnya, saat malamnya ya Allah long duk di sini, tapi urung syik long epat dalam tanah, urung syik long kata dalam tanah ya Allah. Hanale kebaikan yang bisa dilakukan, hanale kebaikan yang bisa dilakukan ya Allah. Urung syik long yang ka awai necok pulang ya Allah, nepe ampun seluruh dosa-dosa urung syik long, nepe ampun ubena dosa mak long ya Allah, nepe ampun ubena dosa ayah long ya Allah, nepe ampun ya Allah, nepe ampun ya Allah. Hanalain yang jid long balah jasa urung syik selain dari keampunan dosa yang long pintakan bakdron ya Allah pada uro dan malam. Hai anak mutua gata mandumnyo tatuso nan urung syik tu, tatuso nan ayah tu, gata tatuso nan mak tu, talung jaro tabeut jaro. Hai anak-anak bermandum, tamulake ba Allah, tamulake ba Allah, talake tolong ba Allah, bene putro cita-cita getanyo, bene putro cita-cita urung syik getanyo, bene jadikan oleh Allah getanyo dan urung syik tu bermusapat tinggal urang akhirat di dalam surga. Walaupun uronyo tanyo hana musapat dengan urung syik tu, tetapi wajah urung syik tu yang jamun ke bekem-bekem tanyo berkembali tatap tanging dengan penuh kebahagiaan, sapat musapat ide di dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khidyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa an walidina wa an jaddina wa an jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li ahli baitina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al mithla thawabi ma fa'alna min kulli khairin ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa li arwahi ummina wa abina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa akhina wa akhawatina wa li ustadina wa li masyayikhina ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم
حفرة من حفار النيران اللهم أجرنا ووالدينا من النار اللهم أجرنا ووالدينا من النار اللهم أجرنا ووالدينا من النار ولا تجعلنا ووالدينا حطبا من حطب النار ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لهم أجمعين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Adik-adik lung raka-raka lumandum tatup pertemuan gedanya pada malam yang berbahagianya tak bedah di mandum tatup dengan tak baca 7 ge selawat. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad